Kedorbar Shillong Tympang Iawmusiang Jawai hakani kekenti kalapai kemat ban Pynkup burom ia kekenhuan kinong thok kubor karilum Jaiñtia ne Jaiñtia Journalist Association kum kadak kajing itu nisngu burom ia kajing tere shitom jangki na kebenta ban lum bat sam kubor syakipat ba kamtam hagajing ade ban yakun ia keklam COVID-19. Ia kejing lang Pynkup burom la pelong ha indoor hall ke Tympang Iawmusiang bat udepeti Commissioner ke West Jaiñtia Health District ugarit LNS Dikes ubalalong kum ukongsan. Uwahe Shillong Tympang Iawmusiang ishilla haba ajing kren la penpau kejing burom ni kinong thok kubor da keboong baling ba jengki ki pat ba kiyo iki kubor beper haka imlang salang. Hagajuk ke poru baki yarap ia kesnong na kebenta bansam kubor syikipat ba hagajing edai banyada na keklam COVID-19 namar baka Tympang Iawmusiang kadega jaka badon ke Iawmusiang. Nakaliang General Secretary ke Jaiñtia Journalist Association Urasel Nongrum ulapan pau kejing sngongu bakrawi ke dorbar Shillong Tympang Iawmusiang ba kala itu ia kakam kinong thok kubor wat ladon pat kibriu bakren beny hakurukom beper. Ula ben rabru baho oit kum kinong thok kubor kidon kijing akajing ya linti kum ta kidon kam kajing terilang kipat ba bat kajing ai jing tip kenang ban la ban wanra ya kasuru pat ba. Deputy Commissioner ke West Jaiñtia Health District habakren kum ukongsan wa ai mensi mi kinong thok kubor bakinang kiu syaprang hagakam bat ban wanra ru ik kubor bashisha klem kanu kajing sya liang. Ukit bok kit wiang ru bakin nang yo kajing start jing shampang ban pendep hok ya kakam ram na kabenta kajing mentoy jing kipat ba. In my personal capacity, kamjok le kamu DC Shillong district, hadok kudi khidmat tip riusan, you kisni wan diye rupiah, hadok kudi khidmat ngasnyau ye ekplain nado museum ye pik media, wabun hi service yang am Shillong. Apa is kasih kami titik pralog media kuyatok kami, karena ada museum, wacama ya hi media pot district, kita ki kubur AP menok Shillong ki, ikat tu kat ni nak pergi yang ki personally personal itu, ini pun orang, jadi siapa yang reporting yang ki menok Shillong. Lene kita just ngau kau yang yo kau bisa kenu ketong le dia kita keduti yang pi kami tu kubur untuk kita ki kubur menok Shillong sa kinong sang kublai sebuan ya pi kini gua agak risin siapa ba kini gua kam ha you to report gua you see how report USD. Nibha ladaba kala layan no Shillong ni. Kami lagi implication tu bonjai. Ban ni pot, kamu jauh man pergi pot berdep. Yo luti. Kisni kuwan dah. Pendep hi di kamram, ku pida cempi kam ketika profesion yang pi. Haka jauh pot dah kam ketika livelihood yang pi. Nah, ek belai pi wara. Kuah om tipor wan kong berkom yang ijo boi lagi jong di handeng di Instagram di Facebook ngai amrupo po district I without to mah napo district ngaki waro kubor bo aki du ha ka district website amrupan amkam di personal Facebook na Instagram la ngi mah ki Twitter yang bisi nibha which dia bawa nibha yo kawi pokwi ke kubur wanami nak office kam bisi dam kapung mi adau kini kesni I kubur kutuk siki pajba ipo dami nak disefes syam kawi le dam hika penmi itu dah udah penmi pi mestiau yo kam de dang buan susu kita kisus Ibu pagi ye bakla ketika jeng wak senyap ni wa yoro ya pi belah bang kerku ya pi bang pi le ketika jeng nang ke jeng start ke jeng sempang pun hap pi ikam ram ku yang pi nak mentah ke jeng mentoy
yang kinong song senong untuk yang serkal yang di kita jeng untuk yang di si untuk yang serkal nah kita yang kinong song senong apa district apa state apa kari India di Warok Kawi